fai lunga le ora tele le Puppy Road. Fa peso le makau ki ale mele wo ye le mesor. Ya la saula polo kala ora kele le malo. Masilo welo kan ka le fe au ngaki fio ye. Ola saula fa lu wa ya ka lunga le ora kele le malo. Ai fa fela ya ka ora ka le me fio vero au wa ila ngale wo pe o se pure la ora kele. Pe sa wala ko ai. Ma vena te kam ta no kaika. Yo la kamera fai. Muli ku ye ka ko ngo ki kia mari alo fo ye su ro koma vese por ka para. But it happened all over Auckland. No maru au kila no ku por mele. That's not. I wonder. Por la si mele la so. E la tou o lo te il lockdown au kila. Eu fui feito tele a tua fapene. A fa fele tanto o no isamo. O le asa se forma le ivo le masina nei. Le si aso le o ta pena i le tu inga tele a Samoa o le ale ave o sia so malolo. O le ale ta punia pisinisi manga luenga al malo. A olea o le afa so le tu inga tele le tonu le aso si fruma liva o le sfreile la va so le now le o mo ya ngina le tu inga tele le ala tonu I mo think about 2 weeks ago no fa long way wo fa sana la le tasinu lima se lauta la le sala tupe ale ainga ele faia o la tui i le tui pui le tunu le tuinga le lima se lau tala wow sole lima se lau tala e fa sala ile ainga ole ale faiola tutui a fele filfilinga ale ainga la vai fa fele fa italia ole tangata la vai ole manino ya cha ole italia te mai te palmia I think na facilese si auto stellen met de palmier was er intene po fe la stali al malo ito inga fasalanga fa pene watu la mai pule nga maluari fe pule fasala se tangata ole no po se a inga ole no ele fe tu ile lima se la tala wo e ka fo inga fa keke e te tau fo ina fa etete awa fi nau le ainga le po ai lava ele tu ia lato e foi tu patatua ole sala le lu fa sala le lu and then comes the question fa sala ja fasala ona o filfilinga le tangata ele mana o tui kai bi le me vole le wa kurfa unga ale pa loka ya kui ya ku por fare ko fa fer kan kai fi pa loka ya kui ya fi pa loka ya seve Tau faias fa fintar me. Tau faias fa fintar me pe fa ola fa la fa pe se nu. Ise ainga. Wa mana na ola ma tau ele tuia. Ile tuinga le Covid. Ale sila tu pe. O ela le tele mana o tui. Le ainga le mana o tui.
Boven Samoa mai ngi sila. A mawala o el COVID. Ma tu maonga afianga ole what are you gonna do? Mautinoa e te vili le ambulance. E sa we avi ol fermai. E ke la kur fermai. La so finga lo pa ke wa ngil fermai e fermai le no. Ma ko ke le fiet ma ko ke le tweetinga ka fa pe. What? I don't think that's going to happen. Do you think? I mean, ole ke malo ngi wele ma. Le malo nei lo fa unga tele mai ke le se kuidi. Mai la il COVID. Ma tu maunga fianga le me mo where do you go? What would you do? Ola la me ole afai. I think ole ye mai tau mele melo tano toi. Te leo tu vai rua le si ku e fala la le si ku pe vice versa. Nah, I'll just be raising questions if a sidiu mai tu e lua. If a sidiu mai tu e lua. Ona fetu na ia le. Ole mal na ole melo te lo ya tato ni akilani nei. Te alai loa le to tele na fala tonga. Alai loa le to tele na fa tonga to lei tu winga o mai e fai tu winga ala la vai le ato to ale foi no mela mal pasene o lona nau ye malo ina ya usia le vas fu pasene lei o ya le me folele wa kulei mai kuinga kulei mai ko mar fala la mai puso ta mafa ia pe fala la mai ele limas futala o le petrol voucher por food voucher wa mai mai si me tu pe a fai e te sawe fai lo tui o fainga ta lam ta pune o no le tulanga na le o mai loa le mele na le mafa nei le malo o le mea fole na o te loa ai ho po la o ta pena fo i whainga malo a Samoa a alu le mea ngei ai ia ka ngaka e vili ku ma whaari lu nako ke e man lako ai kau e le fia kuia i lako ono la to water tulunga whatever. What are we going to do? La me haga la fai. E fai na tavo i la ona tātou fai atu. Awa lava langi e mai kwa e savali angi ruma i saangi e kolosiki kanga ka uma fai kui o fefe a tanga terentui ia i ngaka e papa nga vai o e bla bla. Can't do that. Le mfinka ko ka fifi i kanga. La foi le la tua ya te tau. Ole ha. Savali di me fia ri ai. Masawangi masawifu. O ka se fenga tau meu. I hope o ta pena foi le tatou fenga malo a Samoa. Il temi ali ai se me fa pea. Ilo tatou tenu. Ah, ole ha. O le whatinonga o le aia tau o le tangata ia. Le nga whakua asengi ngi wa koe luko e up point Samoa. I le kulanga le whakaua ingo a ia kakau. Wa koe up i lunga point Samoa. I le kilo mea malo vakasi. That's fine. That's good. Whawhea kuire. A fili le tangata e le fia tui. La nei le mea tatua la whaie. La nei se ngā yo inga le malo la whaie. Wal mele lo ki va kule wa mata menu ole ala a mai pule nga marwa ri fetu pule tum ale felo ku di mesela para ko whoa stop a ole mea foi lena ya o to lo muso foi o to tui
ke musu fai lo ku ai mai la fer mai ke bien o ai fo mai la ko moi Hai guys, o que o cu sei cu a walu lesi tu e te wono mo tua ufisili fai fisili se kali melesi ku pe akasa wala lesi ku e ka fisili lesi ku because all these things ole wa mangu fongi runga au tu le mele te fai tu le me awa lava le ya vele fai male fai ole tui ma mea e feitanga i e matfa atupu ai le ita o le sitangata i le siata. Fa pei ona le fa lave mai o le tangata e muso e fai le tui ia o e wa uma ona fai lo tui. Keep the peace. Fa pei na foi ona tatau ona le wisu ma fa le ton ma fai le tala tatou uma ona fai le tui i tangata wa mamuso fai la tui. Fai koe foi. Ianga le mea, ma gau kia le mea. Le o tātou ne le mea lea. O tusi mai loa male ao. Le o whai unga nu la whaasala ia tangata. E kalo whai. Kalo whai nei a inga. Kalo whai nei a inga o le amusu whai la tui. Po le alawara ma fuanga. Ai siai le whata waila la tu whai unga o whai. Asha me le fata we mama ia la to fa mo fight that's it we'll keep it like that a o to la le a ma ila ngala ia a wa me moni a fa ma ila tinga ina ku wale le o ki malola o pu ku sa ele ku ka ko ai e ka mo e ko verso song e ka mo e ko verso song vidi ka ver mai fai se song o ko ka fa le ko mo le mea la le na e fai fo le nei a ola ga Luis fuma le ono masina nei o le aso le fenga palo tala i titi ale tatu o tenu o le mele o loine nei le i le taula lata i le asa o le whainga pālota lea la i titi al tātou tenu. Ua matua manino le lei le pese o lo o usu ele fast. Manino le lei fo i le pese o lo o usu ele HRPP. E tate i loa i le tele o road show ia ua whaanga solo nei. A ole a matala road show ale HRPP ua tailoa le lei le pese. Nao na suyo upu a ua tailoa le lei le pese la ole ausu. E faa pena foi i le road show ole fast. A ole ia ngai ma faile la to road show. Ua levo na tailoa le pese ole ausu. Na ole sui a le fati a upu aetas. Le mea la lela o kilo, la wa le tilo na wa, la wa le tilo na wa. Le mea leo ki wha rongo koe le fese le, ale fast. Si mo mua wha kula kala le wha mo. Fale alupo, fale alupo. Ole, e sa ole mele na u ai ai fala lupo ile stona ile tene. The red carpet. A fo fola le carpet ala no mulea. O se fa alo ngapito e mawo lunga le lata tilo. That's why I need to ask the question, fala lupo. Is this for real? Are you for real, Falalupo? La wing on the melenko for ya, for foller capeka mumule, I feel quailang a few or my caipara mia.
marka pineka mar fong vitalai Seme mo ilmele no wai tu restona o tu le fai falerup. Is that for real? Okay. Okay. Ko kiel mele no wa queres como ese. Anyway. O le pese le o lo nei le usu e o tour fast. Ila ole kil ngawa. Le men ko fola I o ya pelila aule o la soivo a pelila. Le sa to fa solo mai di tele o tu malo ma fa o to road show. O le men to fola ele io o la soivo le fa nga filfilinga la tunu. Le pesena le ufa au nei o tu. O le pesena le ufa au e o to. O a tau forfolanga na o tau fola ile atunu. Le wa mata le si vaenga. E ile si vaenga o lea e a ngai mai. Ngalu wenga faa wau. E kiki ase kanyo ki faa longo kuai. Ile fast. O ngawi ko sei mariai. Ile si vaenga fau fai. Ei, kiki asa kai mo ki falong kwa. Ole me foi le leila falong. Ole nga nei me roadshow. Wa ane umane lu. Ma fai ane la to fisidi ma fa ta wani la to finingalo me olo na now yai la to. It's the must it's a tau na fai mole tu malo. Mana yana isi vaenga u tiri to ele fisiti. No. Aule isi vaenga fa u fai. Ole HRPP. So le esi ala fa longo so le pesede. Mar ka u fa le anga me le fai. Ya. Ole fai ngala u di le fai. Kong yo vayangile mai mo mele ku mali ku malo ila ko foi pule anga ko silfia e o mai ile so avaku I ngwa hote la laule mea na wo ko lo pu sa fa nga ole fauni foi la fa longo le mele Peo al felo inga e chapipi ma I mo kikele. Na tua nele si matai na il felo inga lea. Ma fa mai ua fola ele fas le tolu se lauta la il beneficio o tolu ma tua. Ale fiu fa tali tolu se lauta la. Alenga lu se lauta la men. Uma fu tali na mei. Uma fu tali na mei ele o fasta for folare me. O le si vai nga fa fai. O le si vai nga fa vai le do tu ale na ko for folare me le ko se lo kala. Au ko foi kua alu duma sa kua so ele video fa mei. Ma for folare fast me fa me ko se lo kala. Couldn't find it. Because there was nothing. Okay, la po fele sa wel makaide ma le fsit. Ale mela no atai. Te yelo falong. O tali mai etu le epal sila ale al matef mai. Ole mela lu sela ta la na. O lu sela ta la na mato ta pena, na mato fatu ngai na tala faoli yoli. Ole tupe. Ke mi ko ngaren sa me fenga malo ka ko wale lo por echa pipirva. Le la ka ngoi kule par valea. O le lua se lau tāla le tā pena e na whainga malo e le tala o le tupi whao niori. Ai saulo male unga le whamsilonga sui va po se ia I lo le whainga malo. So according to Turepa, o le lua se lau tāla lea, o le mea na whai e le HRPP. I was scared, man. I was so scared, sorry. I said, what?
Ko kikingi foi seu se kari ale fas. Ile luz. Ile luz se la cara. Ah, bebe. But all in all, ole pese leto suia, o vaenga uma lua, e leto suia pese ia. A ole laina lava ole pese o leo turi apu, le pe pese mai ele tunu. Le pe pese mai ele tunu, tanu mana whaanga solo, ia road shows ne ile whainga palo, tele mana whainga palo tal titide. Lua mea. Lua upu ole pese ele tunu. Mua, vai, aisa. Luas fuka sanga, kor fuka sanga, ele sol vai makong. Bor ngu yuka. Ele o fengu vai. Le fa kani kim. Lua ala ngarue. Wo fia se fuka sanga ele nya ala ngarue. Luas fuka sanga, le sia ala ngarue. Wow. Ole omi lea ele iai se awala ngā lue ole nu lea. I can't believe, I can't remember po ele nu lea ta ua mai ni e toina lea. O le se awala ngā lue la tonu. Ile matari pata. I think amaile, what's it? Luas fulu tau sanga, ele iai se awala ngā lue amaile. E kukusa lama na mea langa fai oi. Ile silo show lea hoa ngai oi. Po le vi e. Ma le faso solo koi ukwari ma oi fele ingol me. I tu furele. Fia kau saka ele kau yoko la anga rua nungu. Wow. Luas furtau sanga ele tau yutelo. Luas furtau sanga o yuka to telo nu. Le se vai. Sale? Ah! Really? E sao le me le pe pese. E sao le me le us. E sao le pese le u tu me tangat. Wa lua se fulu te usanga. Ele o le vai o le nu. Wa nga iu te le nu. Lua se fulu te usanga. Le se awala ngā lue. Po le se anu yuta. Le sopolo yuta le awala ngā lue. O lo ngā lue ele nu. Really? Really? Alinge ya kakalai fole farkele. Kasuangele polo kekele il kavranga. Kasuangele male vale le kekele ima omo. Ale aise wala ngalu halenu. Ele o so le vai. Ele o tau mafa umale no ile vai. Ole pawa lisimea. Male kelefongi. Because I'll tell you this, man. Eo il service al telefoni il atunu. Ole makwa pepelo asot. Aisha, langa no wa fear the last time I went somewhere, wa fulu Maleva, I think. Or 2018. I fala di kafa. Mako fale. Ngoye. Ku kongwe kafa le po. Bo le rola po le tawa ale tese sa po le tawa ale plus kaya. Whatever the company's called now. Are you kidding me? E ke alu lo kai on kafanga pe umar signo. A ole po le ku il me amakaila wala. Ole makwa pe pelo asori. Ja, ole service al telefoon. Internet service, maar de service al mobile. E leo so sa mo. Ja. Kakia mai ala internet maar telefoon. Kumero a o me patino basic needs o de tangata soifua. Awala male vai. Male mori. Lua se furu tau sanga leo ko pe pese mai ku pa mole wa lua se furu kau sanga ele ise ala ngalu ala ngimu wa lua se furu kau sanga ko wala le ngau mai ko wala le ngau mai sua o ko ke le fie ngo foi ale la ku pau mai ile ale la lo lango le ngu le ka
le wa ko pe pese mai le ku ai la kali meia ai la tali meia ko rewind ko le waki duas fu ko sang ko le la fa mo sa ave ka ko fenga malo sa ya ide 20 years ago pa fa le wo mai te fe sa ta mai tang so le vai fa pe un ko fi ngo ko ba ko ngo fo ko ai ngon e fa pe na fo fi ta mo formato no va fa pe no so mani or ki ko ai ola lo mori ye pia fa pe nga fo le mele no ye mato e mato te fia ye foi mato le mele na te ye I'm surprised. Oh, leo ki ke ile fikanji, ile kangi mele ku ule kangi mele vai mele mori. Wel was fu kau sanga dise mea. Kalo fai. Ora ka fisiro ka ma fo. Ora me a pa suise pes eu sumere ku. Por me ole fa o so ese si kan kale fa ye ile vai po fa o so ko se si fa ye ile fornile ile pa un sa fo ni fa o so para il fatto armia e ala na pepese tangata ni ile vai male ile tise ele yo ma wala ngalu ele so la kong on online no foi eva ai pea e ala fa i mai kai eva ai le wala le ole makwa male pea e moi le po ala mai kai u pakeke ka mo asu le vai mai fe e o mai fa nga e o mai le so ola e ola i mo li karsingi pole mo li pensingi pole ala ele yo o kula ber pau ale kan ya ila le ku le me ale fitani si eva fitani si mai la on life sara pe lo se furu fai tu la so fitu aso le vaso lo se furu 20 plus years ago no water the road is no good ele ya shanga alwe po le nga lue wa ko ma lepe a ko fetuna ila we ale o fai vole aki ka kele fa u vole fale suangele male vale kele suangele me kele afa fe no uya le wo be pese mai neile ala nga lue male telefoni wa kausa ngale internet Samoa ai le ko yola male o nga fa telefoni o le makwai pestoar mela ye ele so o ile ku I think Omeye no longer it'll become an issue for Porkiki. Waka kaunga makwa olo pala inga lea kwa inga mga kufapea. Omeye wotangi sa mele tunu. Omeye fa Porkiki vanga fa ufa la pisi makwa la pisi ya la kilo le me. Atangi male no ulewai. Elang tangi mai lang ola sa fai. Atangi mai le no ulo na to nga lue. Se elang kangi mai lang ola e sa vali ai. Fe ale for kaya sa vali le nga lue le. Omo pu solo. Ala kuma ka mai ile ala sa la ukarmu. Ele te tau na veoni matau fa Porkiki. E so se vai nga fa fa. O matau po te tau na ve. O matau pu ta ua. Ile soifua o le tunu.
kau fasilo le faingo ngisi ka ko wafu kau fasilo le faingo ngisi ka ko maleva le kau fasilo le faingo ngisi fare kele ai kau fa sa wangel developino tangata me mo mie tangata ilo lato wola yaso faipea make sure it's there Yele bueno falo de no vai de road show fala lupo va se nene you know me mo ale ngarace mele il koko mo fala lupo le gai awala ngarwe I don't know about le vai fala lupo wa mo le vai fala lupo but man awala ngarwe O pesa na lo que fala mo ye. O te lo foi la le atu no la ta pena. I tu malo ye to. Fo le palo te le mele ye. Fo le palo te le mele. A fai 20 years was fruso ka sa ko ele fiar ko wal ngalwe. Nal ko. O le alton. I tu malo umano tu tangi nei I road show ia fanga solo atu ia la nga lue o le vai ma me mo fa pena a foi o lua se furu tau sanga o tau fetangi isi vai nga fa fai mai si sui sa wai o mai le so ele fai a se me la kong sui Pero le ako algo ya el bele nga yel bus ko sang karwai. Pe ke mga fucking oror ko wala lu pe fucking oror ko wai. So what are you gonna do? Kanta palot ola ne la mela fai. A fai lo tang sa lo to fio nga. Se le mako wala lu e. Se le mako vai le fe gur ke lo mu le ka. La ni la me la fai. Il palota le. Pe a fai na palota il tutto matau palota il tutto tom. Il bus fu ma to su to sai. Ai le ai ma sa me o fai. La ni la me la fai. Il palota le la fai palota le cita. O le ange la me o la fai. Tala fia. Lima se fulma le tolu tesima 5 miliona tala ele masina o se tema. Lima se fulu tolu tesima 5 miliona tala tupe fa modi. Na ave samo ele masina o se tema ele totanga nei alone. Lima se fulu tolu tesima 5 miliona. Se tolu miliona wasidi ai le tupe ia te sema o le tosanga talwe pefe eso kasir masinga 5 miliona ke si male 5 miliona kala kupe la kunga maua I kupe fa moli ile masinga e kasi o le pa u ai ana le ni covid ni ka fefe e kupe ka ko kilo el masim e o tato watonu ele tato malo 5 miliona wow ka o foi le ngai 5 ke sima le 5 miliona ke o foi le fai o sala nga lua sangu o ke o foi le so o yo le vai o ke o foi le ya lua le kisi yuka Okay, o foi le fale le wala nga luengu o le kansa. Okay, o fo. Se fa sola va inga lima ku vale. Pe ale mau hai fa ma venga. Mo ka nga ka Samoa.
Olha, le vai, ma le ngarue. O le mea lava lea o lea u te tilo a mau tuli a pu ai le whainga malo o iei nei. O lo tātou muli ta ia o folanga sa whai. And it's a healthy thing. It's a healthy thing. O le fola i lea tunu. Tātou wō lai tuli matai. Pe o se vaenga wha whai e muli tai ia la taupu. Ya lau ke vai lau maka isi akinga inga polo mise. Good. Lau amata na fai lau fa ngasolo isi me. Also mai lo man miska o kupe mau ala kung va selen ke ngi le fionga si pal mi ta ofi la fonga a fai fe au mo se temi le tu mau se ye to tilo le matanga wenga. This is one thing na polo misele ele vang fa fai dia. Dela come ka penga me kongi fa for kula fonga o ngi ko faia. So the facility you asked the fast this question. O muri le fast ya ko menga for fola. Are? Na fam si ngoi? O muri le fast ya ko menga for fola. O le mele le da. O le tato o te muri tai e. Fo muri ala to for fola ngai na fa. E un normal tato fa longo kala pai mala fai. Ka ko ai muri kai. Sa fola le rua sala kala al pensioma. Na woso. Sa fola le pa u le pila le mori ma vai. Mai sia o nanga fal mala o kup. Ya, le milion kala arge ye. Avaku o mai la o mai le pepelo blam o kupu. Ala o ke va kulo fa ngaso no fa ngo ko mike ku maro. Ele iku fara kup. Parka ko o kilo. Pe moi bea. O nga kako lolo lenga. Le mea konga ka kaunga faya. Pe o mai le lo surusu wongo le masinga ngi. Iku malo ya la fel paroka. O ina la e te tau na fua i ele fituringa. Awa ale saul fai ngol fai mo. Mal fifiringa. E ki koe pese foi vai bale awar kele. Ile si fai nga paroka me. Lima sul koru ke si marima milionga. Le kupe fa momoli. Abesa mo ele masino sete mai le neto sanga. That is a lot of money. Ano mo winga? So lo lela o ke ka ko foreign reserve. Le ngai lima sul koru ke si marima milionga. Mon masinga kasi. Ne o si. Ao se awala nga lue foi ese ngu. Ao se pipa foi ang inga ia inga. Se fai a ngei se kap. Ne pau kala, pos pau wa kala. Ile ngei lima sul koru milionga. Wow. Ko iwa sa fai nga paro ka. Se kakawami o. Wow mauartala. Sole. Ole a faonga mai fela wa inga valele mai samo ona faonga mo mai uta fa mo modi freight ole ala o ma workala ole a au mai mo me ya wa la kala ngo kulmele la ngole me la e se o tamata ai pe ta fa longo ai ku sa pe ka kere kango ye pe ka ki pai ai fa longo le u karinga pe ka ki fa longo fu le wo so lo ka maka ai dale no me pe ku folo fa o vai ane fa fongo me na tu fu le fang sea ole a saur fang sea ai air freight sole ole a mai fa tau mo sa asoia ngai sifia pe osoia to telo tato ai ngai o mai ya le ko mai ngis
au le ai freak me fa ka ngia ka ko le trial ka ko ngi New wow fang sia Macau kia. La tal funciona fazia uma tanto, salo pe fia 5 liter, 5 liters. Wow. I sala frozen. Au mai de valele. Ol melo ki fa karkarie. E fe sole. Yes, ole a mai frozen. Ma mai de valele, va venu tonu mai. Al mele fa karkala o mau fo. E fia la le kau o sia ka ko mea. E fia le kau o ka ko fongsia. A wa o le afraid. So le e va ve yon ko mo mea. A o le kau fo i sor. A o le kau fo. O te lo a fa stonta. Ia wa mele o lo. Ola foi fatto anche no tal no ele au foi market nei in New Zealand tal no va se nei the weekend nei vuole se mi mata I'm like what lesi mi mata le mi ala le ora le ma fai la foi fatto anche al tatu o on a supply le demand okay o tal no foi la foi market what wala to le to fatto wina i tua le talo la ya la to la wata o fia la to mo la to la va wale ai se me mata wow al fongsia i fa uma quella por quella me ngi fia fi ia wo kala ngo kwa ngal fongsia ia wala ngal lavar me sole kole manga ia ya pa wala me ka ko kali fongsia ya songia foi le palolo songia foi le palolo leanga ka ko fadi umai sa uma le palolo so le lima le ta container lu africa o ka kai yo ka le palolo ya se ka ko fakar dia ola ka le fongsia la yai yo ale me la yai ser Fangusea ina sawia po le al tau wala fa tau wala tato fangusea a ole mena le fa talia a vol pese foi le lengo sua como mori so voi che mi fingo carsam ole ali le makabisu malenga ole lo sea foi mare funga e muturo ole na kala fa pe male ole sue tu kanga ele ole kau e fele ole marire e ma me akeke ole su male mo e fa akapa le ia le ama le ia Da. Fongsia, go Fongsia. Go, come on Fongsia.
ia manuia le tātou tunu le nei fiafi tui le nei alofa tele moe tātou feilo ai i le po le asfroi le leisi whapopongo le tātou proklama. Look after yourself and be nice. Okay? Fase fua.